okumananga kawo abaire yalemerwa emirimu gye yayigiriza chairman yamubuzabuza tulina debeta internal adverts ni external. Internal adverts dodi yamba kubakuzi wa government abali mundu okukula aye ifaba balekera okula olensonga nti buli ochogeire naku osigala mu kifo ekyo wakala kata emyaka junga tofa ali mu internal advert yamba kwa abantu bakongeza ekifo wakula sobola okola emirimu ngoli musanufu ifwe advert yedo chairman yalagira yamini yalagira kawo ntirekera okudifulumya buli advert efuke ki external era ifwe twata question mark lwaki buli advert obo kyetegereza obo otegeera lwaki babifula batyo bo bali naye bafuniramu so kawo yena yakola birale era omulalo asobola okufuna ku omukisa ogwo gwa promotion yolina okubanga oli share one wa chairman muwafuna promotion so ekyo kyona nsonga najigema ndakuwe ekyokubolera ku nti eri omukyala yefunira omulimo yefunira promotions ejirire bugwero afune promotion kuba tawunikiraka wano wona waida akakisaka oidi okwenda omutolere aire wano olwokuba shiya waibwe aire gano kaya ayo n'abantu abandi aye abali mu babere basolo ebyo yes omulimo ogwo nani ona yazika yali yakagufuna era bali kuleme kukuba ayazika musanda waitu bali mukuba ole afunye omulimo ere aira bamuize aye bali mutolere bamuize gano era lemeso ono musanda itakala ya 13 bamulemese paka service commission yasala yakadibe okuzira ku ABCD ni interview ono nasinze gwe tuli kuwa NBS empuliziganye yenkabi